Way pulos ang sakyanan kung wala'y driver na padagan. Mga driver na naay pag-amping, driver na may kasing-kasing, o hunahon na naay family. Inig start, accelerator, humanong ampok lupahiyo, mutanaw sa side mirror, muli side by side, kay basig makasagi kung di ka magbantay. Kay delikado yun kung dili mag-ampi. Kakapoy mang bation, wala gyud mahimo tungod kay pobre. Trabahong dilaling, kuyaw pagmaanhe. Sa highway nakasalalay, kinabuhis driver na very kugihan. Sa highway nakasalalay, kinabuhis driver na very kugihan. Sa pagmata in the morning, samtang si Mrs. nang hay-hay, bata ni cry, ikaw bantay. Kay medyo crisis ay saksundi, kining ubang mga driver nga wa pa mahalin. Pero pagkakwanggol, uyab lain-lain, pwera suban nga may maayong batasan. Kakapoy mang bation, wala gyud mahimo tungod kay pobre. Trabahong dilaling, kuyaw pagmaanhe. Sa highway nakasalalay, kinabuhis driver nga very kugihan. Sa highway nakasalalay, kinabuhis driver nga very